ហ្នឹងហើយគ្នាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការ record តពីគ្នាយើងទៅជាមួយនឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំ13និង14ទៅជាមួយនឹង typography ហើយនិង component សម្រាប់ CSS framework ថែមនេះវាមាននៅ class ទៅជាមួយនឹង typography ដូចជា font ទៅហើយនឹង leading ហើយនឹង tracking សម្រាប់ typography ដូចជា font មាន font family និង font size text alignment color leading line height សម្រាប់ line height ហ្នឹងគឺថាយើងកំណត់ទៅលើបន្ទាត់កម្ពស់បន្ទាត់រវាងparagraph មួយឬទៅ paragraph មួយទៀតឲ្យយើងនិយាយងាយស្រួលស្ដាប់ទៅដល់ពេលដែលយើងមាន paragraph 2អញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់វាជា block element វានឹងចុះបន្ទាត់ហើយវានឹងចុះបន្ទាត់យើងថាយើងមាន paragraph មួយនៅលើ paragraph មួយទៀតនៅក្រោមអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យ paragraph 2ហ្នឹងវាដក space ពីគ្នាឬក៏វានៅ clear ពីគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយ leading នេះកំណត់នៅ line high ថាកម្ពស់ហើយសម្រាប់ tracking ហ្នឹងទៅជាមួយ letter spacing នៅពេលដែលយើងប្រើ tracking ដើម្បីកំណត់ letter spacing នោះ letter spacing មានថាយើងកំណត់អក្សរ space នៃអក្សរមួយមួយអញ្ចឹងវានឹងកំណត់ទៅ 0.025 rm នេះច្រឡំ rm em ហើយយើងនឹងធ្វើការ demo code ដូចគ្នាយើងមើលហ្មងទៅវាងាយស្រួលជាងទៅតងជាមួយនឹងនេះខ្ញុំសូមបើកជា2 screen បន្ទុកមើល slide ដែរហើយចូលទៅកាន់ IDE របស់ខ្ញុំឬក៏ code editor តទៅជាមួយយ៉ាវត្តមកបន្តិចសម្រាប់ចោលទៅមានឧទាហរណ៍មុនដែរយើងសូមចូលទៅបើក terminal សិនដើម្បីបើកនៅ typing របស់យើងនេះគឺថាតើមានអីទៅថាខ្ញុំអត់តន់ស្អីអីហើយធ្វើការឧទាហរណ៍ទៅជាមួយនឹង font ជាមួយនឹង div class ខ្ញុំចង់សេខ្លះនៅលើនឹងវិញសេនៅក្នុង paragraph វិញដើម្បីឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលមើលជាងthis is having danសូមបង្កើត class paragraph មួយហើយបង្កើតក្រោមមួយទៀតយើងសម្រាប់ background របស់វាដើម្បីងាយស្រួលមើលដាក់សម្រាប់ពណ៌សមួយចុះពណ៌សមួយហើយនឹងពណ៌ blue មួយសូមកំណត់ភាពច្បាស់ឲ្យវាសិនយើងថាគ្នាយើងបានឃើញវាមាននៅ paragraph 2ដែលវានៅជាប់គ្នាចឹងវានៅជាប់គ្នាចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាដក clear 2ហ្នឹងដក clear ចេញពីគ្នាខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រវត្តិវាឈ្មោះថា leading វាអាចដាក់ value វាបានតែគ្នាអាចមើលបានកំណត់នៅ value វា10គ្នាមើលថាវាមានខុសប្លែកពីមុនថាវាមានគម្លាតឃ្លាតពី paragraph 2ហើយសម្រាប់ background ហ្នឹងវានឹងបដូរទៅតាម value របស់យើងដែលយើងកំណត់មើលបាន20ហើយទៅជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់ leading យើងដាក់នេះ50ចុះហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងឯងលក្ខណៈរបស់វាគឺវាស្រួលយល់ដែរទេហើយសម្រាប់មួយទៀតទៅជាមួយនឹង font ហើយយើងអាចកំណត់ font បានដោយយើងមិនបាច់សេច្រើនដូច CSS ទេជាមួយនឹង font ខ្ញុំសូមកំណត់ font mono ដូចគ្នាយើងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង slide របស់យើងអញ្ចឹងយល់ទេគឺយើងបាច់ថា mono ប៉ុណ្ណឹងមកវាចេញមកហ្មងនេះជា style របស់ mono font ហើយសម្រាប់នេះគឺជា default font របស់យើងទេហើយសូមដាក់ក្រោមទៅជា font serif គឺយើងមើលបានដូចជាមួយនឹង font វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់មួយទៀតទៅជាមួយនឹងដូចជា tracking ហ្នឹងហើយសម្រាប់ tracking ហ្នឹងគេប្រើវាសម្រាប់
đọ space này là thơ bảo dưỡng để còn so bảo dưỡng và tam tôi tham mà so chẳng tôi tám tầm lại đang một cái cứ số là pay pram i bây giờ bán phần cái nó tích cho nên mùi đường vịt và cái tha như cái nó ta khiên vai thông lại cái tha phải đọ lại để đọ tịnh mình thế đó khi nghe mà bạn này cái tha cùng biết cái phần từ bốn giờ tập lại với tế thì mời giờ tập lại biết cái tha vì miền camera ru lại để tại vì tích năng mình thế xong là tha mờ khơi thế nhưng chỉ default là những nó tracking tấn tracking vai nó khi mà bán cái viên miền space thì mình là so với giới hay mình những tha vai đờ vậy nên mấy cái là thông như mình đây và đọ space bar so với mỏng hay là vai đờ nhà khi mà bạn này cái thay cái đọ liệt mà tua so là hồn mỏng đấy chỉ lại cái này là bỏ tracking tôi thì mình là third spacing so với những tôi chỉ muốn là typography với những cái miền tập phần năng đấy thay để nhầm lực model tích đá mở phần năng bán cái việc nhảy tràn thế thì mình phân miền tập phần năng ấy đây có thì những ảnh mời thì khi mà đi theo là không năng đá thì tôi chỉ muốn năng của hồi không phone ấy cái gì mà phone farm đấy là chia phone sang rồi mình đã thay không phone sang nó cái chia default phone này mình thay mình để default phone này cả thay và bây giờ cho cái nó phone tại chia phone accent tan gì cho bạn chân tới chia phone sau đây có phone mono gì cho bạn tới cái cả lại mua về chỗ tới cái ca ra vậy về bạn